Arĩ thikũ ya 134 kuma rĩrĩa Manathi maigire mĩro yao thĩ. Ũmũthĩ mũgomo ũcio nĩ woire mwerekera wa kĩũteti thutha wa mwandĩki mũkaru kĩama-inĩ kĩa Manathi Seth Panyako kuuga kanjũ ya mangavana niyo ĩrahotomia miario gatagati ka thirikari nene na thirikari cia kaunti nĩguo kuguna mwena wa mung'ethaniro. Lakini kama wanataka tuwekemee upande wa kisiasa, tunaweza kusema kwamba ule anaongoza serikali za ukatuzi ni Nanok. Nanok ni ODM. ODM ni NASA. Ule ambaye anasimamia wafanyakazi katika serikali za ukatuzi ni Ongwae. Ongwae ni ODM. ODM ni NASA. Yule ambaye anasimamia fedha katika ukatuzi, yeye ni Oparanya. Oparanya ni ODM. ODM ni NASA. Yule ambaye ni CEO wa COG ni Jacqueline Mogeni. Jacqueline Mogeni bwana yake ni Okongo Mogeni, ambaye yeye ndio senator wa Nyamira. ODM NASA. Kwa hivyo hata Jacqueline ni ODM na yeye ni NASA. Kwa hivyo hao watu wa NASA inaonekana hata Mailu ni wa NASA, Mailu ni wa Wiper. Ndio unaona hao watu wanasumbua serikali ya Uhuru Kenyatta. Na mimi nawaambia ukweli, ikiwa kama Uhuru atatupa CBA, kama atapewa ukuzi CBA, kama huo ndio mwisho wa siasa wa Panyako, wacha ishe. Lakini asubuhi na mapema nitaunga Uhuru mkono. Panyako augite ati kuma rĩrĩa mũgomo wao wambĩrĩirie gũtirĩ ikinya ona rĩmwe rũhonge rwa ugima wa mwĩrĩ hamwe na kanjũ ĩtacũkĩtie nĩguo kuiguanĩra. Kwanza mnakubaliana vile mtarudi kazini ndio mrudi. Hatuwezi kurudi kazi bila mazungumzo. Ni mazungumzo kwanza ndio turudi kazini. No na kũhana ũguo atongoria kĩama kĩa Manathi nĩ magomeire mũcemanio ũrĩa ũkuharĩrĩirio nĩ kanjũ ya magavana hamwe na arũgamĩrĩri matiganĩte ministry ya ugima wa mwĩrĩ makiuga matiamũkĩrĩte ndũmĩrĩri o yothe ĩgiĩ mũcemanio ũcio. Hau kabere minister wa urigitani Cleopa Mailu nĩ ekugĩte kũrĩ na mũcemanio wa kĩama kĩu na magavana kuona ũrĩa mũgomo ũcio ũngĩninwo. That the meeting which is taking place today between the Council of Governors, the nurses and the ministry will bear good fruits. Sisi hatujapewa mwaliko wowote na serikali ili kusuluhisha mgomo. Ule mkutano ambao unaendelea hivi leo ni juhudi ambazo zimewekwa na waziri na ule mama anaitwa Jacqueline Mogeni, CEO wa Council of Governors, kujaribu kuhujumu hiki chama chetu cha waukuzi na kuvunja chama hiki. Lakini tunasema kwamba chama hiki hakiwezi kuvunjwa kwa sababu kimesajiliwa na kinapendwa na waukuzi, na hiyo ndio chombo ya pekee ambao waukuzi wanaweza kuzungumza na mwajiri wao. Panyako augĩte marĩta kĩama kĩa Manathi nĩ meharĩirie kunanĩra njung'wa na atongoria a rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kwaririria ũrĩa mathĩna mao mangĩrũmbũiyo. Tunaomba serikali na tunaomba rais, tuko tayari kukutana na rais wakati wowote, na ile rais atatuambia tutasikia. Ile rais atatuambia tutasikia. No na kũrĩ ũguo arigitani aya nĩ mathinyĩrĩirie mũgomo wao no gũthiĩ na mbere nginyagia ngirimiti yao ĩkĩrwo kĩrore na yandĩkithio igoti-inĩ. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwihaki wa Kamau.